U novogodišnjoj noći 1920. godine hotel Drake je proslavio svoje otvaranje sa mnogo glamura i šljokica. Bilo je veličanstveno, ali također i tragično. Bilo je veličanstveno jer je Drake trebalo da bude jedan od najlepših i najslavnijih hotela u Čikagu. Ali bilo je tragično jer je, prema legendi, to bila noć kada je žena u crvenom okončala svoj život. Ovog dana muškarac i njegova verenica, koja je bila obučena u sjajnu crvenu svilenu haljinu, prisustvovali su svečanosti održanoj u sobi Drake's Gold Guest Room. Čovjek se zatim udaljio i nije se vratio, pa je njegova verenica krenula da ga traži. Zatim ga je i pronašla, opčinjenog drugom ženom, u salonu. Kada je to vidjela, skroz je bila polomljena i zatim se popela na krov i skočila je u svoju smrt. Od tog dana gosti u Drakeu su prijavljivali da su je vidjeli u Gold Guest sobi, u salonu i na posljednjem spratu, to jest 10. spratu, kao i na krovu, osuđena da ponovi svoju posljednju noć. Njena nemirna duša luta, pokušavajući da pronađe mir sa posljednjim tragičnim poglavljem svog života. Pored spontanih pojavljivanja u njenoj crvenoj odeći, radnici i gosti imaju jeziv i neugodan osjećaj u salama ove građevine. Jedna priča pronađena na Redditu govori o sablasnoj priči koja se dogodila jedne novogodišnje noći. Momak je u novogodišnjoj noći počeo da prima jezive SMS poruke sa nepoznatog broja u kojima je pisalo "Napolju sam". Poruke su počele da eskaliraju, a u jednom trenutku je tajanstveni tekstopisac tvrdio da je u kući i da posmatra njega i njegove prijatelje. Tekstovi su se nastavili tokom cele noći, a tekstopisac je opisivao momkov auto i slao je jezive poruke dok su se vozili kući, koje su ukazivale da ga taj čovjek zaista posmatra. Kada su drugi pokušali da pozovu ovaj broj sa koga je primao takve poruke, dobili su poruku da to nije ispravan broj telefona i da ne postoji. Poruke su kasnije i prestale, ali strah nikada nije nestao. Kasnije je rekao: "Nisam zaronio previše u ovo. S jedne strane, osjećao sam da bi se nešto zaista loše moglo desiti ako nastavim da ispitujem ovaj broj. Ništa se do sada nije dogodilo, ali sam ponekad zaista paranoičan da dobijem još jednu ovakvu poruku." Da li ste ikada doživjeli da se stranac iznenada pojavi na zabavi koju ste vi napravili? Upravo se ovo dogodilo u ovoj priči. Neočekivani gost se materializovao nijotkuda i pridružio se novogodišnjoj zabavi. Sva vrata i prozori su bili zaključani i niko nije priznao da je pustio ovu stariju ženu u kuću, a također ona je bila obučena skroz u belo. Pošto je bila praznično raspoložena, domaćica je nije zamolila da ode. Dama u belom je rekla da se izgubila i da nije mogla da pronađe zabavu na koju je zapravo otišla. Po izlasku sa žurke, dama u belom je ispustila 2 marame na pragu i do danas niko ne zna kako je ušla. Mnogi kažu da je ovo simbol koji predviđa da se nešto loše sprema. Pisac dodaje da je njen rođak tu istu ženu video u svojim snovima nekoliko noći kasnije. Niko je više
od tad nije video. Jedna osoba je tvrdila da je ne baš ljudsko stvorenje koje su on i njegov prijatelj sreli jedne novogodišnje noći zaista bilo stvarno. Tada smo to vidjeli, nešto što je ličilo na golu osobu, ali nije bilo baš ljudsko. Kretalo se kao da je polučučilo i zbog toga su mu se ruke vukle po zemlji. Nisam mogao da razaznam njegovo lice, a moj prijatelj Max mi je rekao da ni on ne može. Također je ispuštao neke jako jezive krike, kao da ga nešto guši, ali nije delovalo da ga nešto guši. Autor i njegov prijatelj Max su uradili jednu razumnu stvar. Krenuli su da beže ka svojoj kući. I zato nikada nemojte ići sami kroz neke mračne i jezive ulice, jer nikada ne znate šta vas čeka tamo.